Добрый день, Республика. Мы рады приветствовать вас на Алекминской земле, где в мире и согласии проживают более 60 национальностей. Былыр-былыргыттан өбіге сағаттан олықтаммыт олонқобыт ұғыға. Улу өліні әбебіт кытылыгар, улу түйен тұран аныныста өліғіме бет олонқотын ұғыға. Эти күрдік өліғіме улуғын қамағай тылла қоғайнюта Наталина Кентьевна Иванова тылларынан бүгінгі олонқо ұғығын үйрілі қарылытын серін томын бұға эфирге сағалы бұд. ЭСЭХ Олонхо в Алекминском районе должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на этот год. Тин байдах олонқоны сиригер, өң байыңнақ өліғіме улуғығар бігі бұ олонқа ұғығын ұрыйду айқалы көрсөйт. Манна Джон Серге ұйгу бұяң ардаған анныгар бұ аңяқ қочотын үрдігер. Олонқа қоғылар ал қатын дұпмас кытылыгар бігі кытытыгар бүгін олонқа дораян үрдік мәңі қаллаңға көрeye көтіуға. И сегодня мы с большой радостью встречаем 14-й национальный праздник ЭСЭХ Олонхо в Алекминском районе на благодатной долине Аннях. Добро пожаловать! Декарджик өліғме Джона Сергете бүгін үрдік күрек үйерін көтін олонқа ғығын ұрыйду айқалы көрсір, оны көнді көрәтшілер бет. Бігіні күтті ағаға сефирге бұ олонқа ғығын үйріләқ арылытын серін томын бірге көрер көтігерін ғарабыд. Екі сұлыстата бігігі кірджік ғығы білбәтілік, онын бұ ғық тыына әйгі алаға жеға тігер өрі бірге бігігінен болуқтын. Үте күн болын көнді көрәтшілер бет. Öbügeler bit köbülürten kinah köş öbügeler bit ölüene ebenden ustan öner ottaq mastaq doyduga al uattarın ottan alkız amalayan arabıt ötük sirderiger utuyan üeskabit uykulaq doydulargar saqa serin il darqanın tumus jonun ötük manı yılcıttarın sühük bütüger turan uruydu ayqallı görsüğüm. Церемонии торжественного открытия республиканского национального праздника ЭСЭХ Олонхо принимают участие глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Российской Федерации господин Мехмет Самсар с супругой госпожой Ферузой Самсар. Первый заместитель председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, председатель Национального организационного комитета по подготовке и проведению второго десятилетия Олонхо при главе Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Жирков с супругой Людмилой Петровной. Заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, председатель Организационного комитета по проведению республиканского национального праздника ЭСЭХ Олонхо Сергей Васильевич Местников, глава муниципального района Алекминский район Николай Николаевич Харбин с супругой Верой Ивановной, генеральный секретарь Евразийского регионального отделения Всемирной организации Объединенные города и местные власти Расих Кадимович Сагитов, генеральный консул Республики Таджикистан в городе Новосибирске господин Ятим Давлатходжа, руководитель канцелярии посольства Киргизской Республики в городе Якутске господин Жомарт Абдеманапов, глава Спасского муниципального района Республики Татарстан Фаргат Вагизович Мухамедов,
Встречаем славных наших сказителей, почтенных олонхосудов, уважаемых немноколанов. Ытык кырджағастар быт. Капиталина Егоровна Борис Семенович. Ытык Аня Кочотугар олонқо үхігінахар антыл гытын амалайың. Почтенные старейшины, Капиталина Егоровна, Борис Семенович, просим вас дать позволение начать Ыгэк Олонхо. Трынкина Капиталина Егоровна. Нябаку дарите, гари гарпати, дюр неба новите, току наникан, сота яджагдакал, анасибра жагдакал, мангил бунабара, аят бунавай чакал, уринджанар чакал. Чечербынов Борис Семенович. Төкүннән бар жаным. Әгәрдә болын Ирактан Чугастан кәлбет, өтек маны өлҗеттәргә. Әгәрдә болын Сакасерен Илдар ханығар, Айсен Сергеевич Николаевка. Бұлырғы жыллар мұндаларыттан Ötek Anya Koçota, Jonu Sergeni Uguyan, artıkların arayan kella. Sakanı sakadeten ulu olan kovut. Uygulak ühüğün, tüyerağın, ötek Anya Koçotugar, olar tohbut bollun. Айгыр селик бәйләк, арағас айы далбардақ, алағаркан тәтәгәркән, аныядай дыбытыгар, әтті сиіктәқ тәрген солу тәләйен, ағыз қарағалақ артық қотыну арыян, тоғыз кулукулақ тойон солу тобулан, аяннан арығыран кәлбет бар жаммутугар, нөрен нөргөй боллун. Кихи аймақ өркөн өйнін айбыт, кылан чал айымнета, олонқо туха дейін, нехилек бәрттері, улус нүргуттара, дойду туйгуттара, бир сомоға болан, тоғоруға мұстыбут, ыңырылақ ылжыттар бұдығар, бастың маны жоммутугар, уруй боллун. Сәттәләқ тиін кыл теңеләғін тиритін күрдік, тәниен тәлгенен өскәбет, Сетті он сетіс бітсіләннердәқ, ағыс он арыласпыт аластардақ, тоғыз он тоғырыс бұт толаннардақ, арығыран айғыстан өскәбет, айығыттақ аняқ қочатығар, арғahıттан тәхиннәқ, ахыныға саналақ, айыған аймақтарын айқаллы көрсөбет. Арчы боллун, алыс боллун, күнне қаллан кыттыгастақ, ырас қаллан ыллықтақ,
Nelemen mаңан artık tağ subullan ürdür ügestağ. Tunaran targanar tartılağ, alacakçı ayqallağ. Ayı sıral üktellağ, ürün buru unardın. Arçı, arçı, arçı bollun. Alыс, alыс, alыс bollun. Эвенки, дети высшего Бога Севяки, что живет на верхнем ярусе небес над землей Сибирью. Родичи Рюм-Ар-Тойона, отпрыски доброй Матери Солнца, открыли белый путь сюда. Остановились на берегу Алекмы, отметили стоянкой долину Анях, оставили на камне вечное послание, поклоняясь солнцу и луне, благодаря Бога охоты и безбрежной тайги, Баяная, прося милости и добра, покормили духа огня, потому благодать им снизошла неиссякающим 7 веков добром. Juga niba eleng naraf bakaldeng naraf gulubun чукала иду катукалан muttula amufkal ayava ayavka kal muttula agikan bukakan mutsunaba galan jerep ororit kateliktin awan kil kateliktin etkan mut arava galang narap buga kanim
Тут галан дерев сундук, ывын кил кетеликтин, орортын кетеликтин. Ая аяңан. Эпкен жевгева буңныров. Буңныров. Ayet bücektin galağnarov. Tu nülgidene ororit. Evan kil, golubundaga duntegetçinil, nungartin, davlavur var davlan kitin, oror var itein kitin, ke galağnarov. Ayangan, çukala, idu katukalan, muttu galağnarov, ayangan. Çuppurum, körübüdülen, isteserke galen. Argahıttan tehinnäh, algıstılı arçılaq, ayıqan aymaqtara. Göksütten tehinnäh, kömüskes sanalaq, gün örkön jonloro. Arçılaq tılı amalıyan, ayılarga artık arayan, kihi aymaq keskilin teniter, ayılgılaq, ayı oyuna. Oňa öttüger toğuz suban turya kurduk, oğluğuduğu hollanan, Qaňa söttüger setteti hıkıtalık kurduk kıy soğu senelkelenen. Olonqo ühüğün tüöregin, anyak koçotugar olur doğru, kötögüllen iherin. Sühüqqa turan, sügürüye körsüğün. Внимание! Ведомые добрым помыслом, давайте же встречайте благословенного белого шамана. İtilibit iya siripbiditçilerin kıtta, erkeğileğ tılınan egelgelen eterin, ağrıgırar ulu ayıları kıtta tup sarılağ tılınan tölkölön tuoyarın, künce högöy oğuloro, kupputunan sürbütünen ılınığın, eppitiger qammıtıgar iňeriniğin. Oroy aykal! Oroy aykal! Oroy aykal! Ürümeti ipet üyitmaňan hallan ürdük jüldüte. Biteri hugosoq bitütök hallan bippesip peranlaq bitüni yaqtaq bahalıga. Alamaymaňan hallan ar ayılara hangassanalaq ağa bahalıktara ar ayı toyan. Üte qaraqqınan kör, üte jülle tahar. Ürüngtin ölleye, qaratın qarhıga bolar kerdehi bütün, ürdük üte sanağın, öre tutanılaran, öre katılnargar anan minen attahan kerdehin erebit. Ketçeri bet keskil bitin teriyerger, ulari bat uygubutun olaq turgar, aykal! Istoydu kulugutun tutanılara atçılara, orulurudun kan, çıngırır çıngız kan. Orta turudoydu ologo ogdoli batın,
улудайды урага кэһэллибэтин. Одун ханың ухута Чыңгыз хан ияга оннук боллун. Мундара Билгелир билге хан, таңқалыр таңқа хан, жылғалыр жылға хан. Көлкөлөк түйені маңан түрек бет, тәқтірге тәптер бәтін, очурга оғыстар батын. Қарақ бұт ахылынның, қолғақ бұт табылынның, жоғыр бұт ұғынның, әп бит састанның. Тусқоу! Südü küçtək süngahın. Süller etin sircettaq, sağlar çağılgan argыстaq, orta turudaydı olağın alısta, can jahaqsız tıbatın, tumus etel tunuy batın, iti tığınan iligey, külümürdes okkunan artçıla. Alыс! Тоғыз мұтыққа олықтақ, тоғыз жолған қарақтақ, кулаттарар өректақ, ұлу сорын тойын. Сатабыл бұтын сақ, жоғыр бұтын арай, өркен өйді, идебетін бағалаттар. Сөлгір! Кен-кенер кен қаллан, кірі күпті кынаттаға, қомпырун қодай айы. Аламай маңан қаллан, арылы жәлгерген қарақтаға, айы қан аймақтарын раңа чылы тұр, икки атақтаққа илі әйені кем чүлі тұр. Орой! Сақаны сақаң орбут, кейіні кейін оран келбәппет, доллы құлғақтақ, таңары бәчәттәқ, түйір-түйірім тас тұяқтақ, ордақ күреді әгей. Сығы мұңынан сыспай селлі, үлі тұрар өпті, алла тұрар аста, уақтақ мәңе күйінер кымыста. Қору! Сирдойды оғын оқтур, отмас сүрін сүрдүр, әден эяқсет хотын. От бұғынан обығын аспыт, ойу бечік олаттар, сәбірдік анынан сібігін әспет, оғыр бечік кыргыттар. Кымығынан ұтақтаң, үрің сөлігөйінен күнділәң. Керетілінен кепсәң, алғығы анаң. Күйегәл нұсқыл! Ол оғанан ройдур, кыз оғанан айхаллыр, үз сақаны үйескетер, түйет сақаны төретер, уран қай сақаны уғатар, ақтар айығыт қотын. Алачақчы айхалла, жаралык!
Ağız ataqtaq ajaray beğa. Үрдік мәңе қаллаңы батыңынағын, төрт үдіген үйеденге сирдемметін. Сылғар бары бардан үст үтетілін. Сымна, оской, süt, қараған отын қалбарыт. Ulu yalı belek, unarar büro, küstək külü bir, küyeni köğütçür, kүйük suhu tölün. Kül kebirünne küçük olaman. Örebit oskunu hülen, kommut oskun koңнорun, aha çalbari. Üer köt, ayın canın amarak karakından ker. Ağız silak sağalak, alagarkan tetegerken, an yedöddümitçite, an alakçın kotun. Ayın canını brallak ığın, ayqalla uruyda, bettək gören miçikkın. Bay karate mitçite, bay bayanay. Korakatçı sürük kuralay bergen. Sürür ataqta qıttan sürgü yoqtaq siste qıttan dirideligay taniten kolo. Dirin dalay ve bititçite, kүйek ballık toyan ehebit. Kemiz katırık taqıttan, keterkinat taqıttan kündülü dur. Ulu ebe kotun ıtık koçabıt iççite. Ketit kiyeli tiger keskillek ığık bıtın ıstarın ulu gorgağı tiger ulu ığığı oңuttorun. Üte karakıtından körün. Ot masitçilere ereke olur. Bettek bolun, yörün kötün, sürün jerenkeyden. Koru, koru
Саханы сахан орон сандарпыт, кихини кихен орон килбеппит, жени жийле тәтчі күрүүнү ухатаатчы, алтан сәргені аннятчы, ал уоту уматаатчы, төлкөлөк түхүлгені төрүттәтчі, түерем туяқтақ, нәлім сиелләқ, үйт маңан жүхіннәқ, доллу кулгақтақ, күн жөхөгөй тойон. Бәттәқ көрін, мечік күн. Утренний гость добил, сказочно. Почтенный старец Борис Семенович, с уважением просим вас первым почать никем из сущих еще не отведанный крепкий кумыс из молока молодой кобылы, исполненной благодати, наполненной благой защитой высоких аю. Олон қобуды хеғар, ойу бичік кырыска, кымыз үрің тунаға, сартаңара ұхылынның. Үтік анья қочото, әғірде еға, әғірде. Кустук өңін ойнято, кымыз ардағын ұхабыт. Айылғалын бар жоннун, оқтақ кымығы ұймақтан. Тыркыл сытын, тыммақтан. Маңан кулум уйкутугар, уруй. Кәрі кулум кәхитігер, айқал. Ahadan, kündü ılcıttar bıdın köyü kümühünen kömey ködöğün kündülen, son suraqtaq kerek əpsəlləq, olun qobutu hığın serin sider dibit, doğumun tolor dubut.
Anya koçotugar, sette üye tukarı ketçeri betkehti ketit keskil bollundu. Ağız üye tukarı aralçı badak sabat, aykal meçil bollundu. Doğuz üye tukarı ulari bat buğarabat, uruy tuzku bollundu. Kömüske baran kölönkeleri, anyağınan artıktanan, massalaska sohulak olon kohut bertere, allan bodoy bosirderin, keriyen keler etiler. Dorgonoq toyuk dogordoktoru, omunnak olonqa argıstaqtarı, ilbistaq itçilaq tıllaqtarı, samnıbat ostubat ıralaqtarı, osnamoğar kirenleri, gün bugün aqtıllar, turallar. Kortuktağ kuluba idelgin, ustıllah uran kaybertterin, surahan ilcitten jetiger munyara. Olonko alıp tağ kiyehetin teriyen, bastıntan bastını manılan, manyalan atırdar boğalara. Степан Иванович Идельгин, купец второй гильдии, почетный инородец, меценат, бессменный голова Алекминского округа. Степан Идельгин приглашал к себе известных сказителей со всех округов Якутского края, часто проводил вечера Олонхо и одаривал их ценными подарками. Anya koçotun ayanı dolon kohut tırıgır, dorgonnoq dorabo, eylaq ağırda bollun. Meni hegini manna belli künge mustum. De onun kantan kanlaq, kimten kinnaq, uran kaysaqa ucordira tiyen kelen turar gıtın, bar jongu tugar ak gıtın attan, antıl gıtın amalayın. Kıllahari kırsıttan ıpsarılах, ıllamtıllah, ürü babança. İkkisne rükte ikihide masçıt manı idalах, kömüsçüt de berde, mehale şaraburin kumarap. Dorgon oq toyuktağ, mekçirge ola, beheleytağ mehale. Urantıl uhugar korullu but, suntar toy dağıttan utçuy but, tüylağ uyban. Kömüstağ taygannan, bülünnen, bulungunan, burlağınan sılcı but, ürü miterey. Barga baydağ marqa uluhun, keng nürbatıttan sılcar, doğuyuk uola. Dorgonnoq toyuk doğurdoq, omunnoq olonqo oğoloq, dalaq kurdaq, taatta kihite, akım us. Oroholur ebekke olonqotugar umsullubut, juahargar abılammıt, biyeçere olonqohut. Boroğun uluhun sığaq neheligitten, bojoğos olonqohut. Jadogottor bilistibit. Bugünkü bitey mağın künge tıl içite ötük çığbıstan attı biter barın kurduk sanan. İlbistağ tılının ilin kelin tühersen tutok ohuyan bir olon konu ayan taharır kıkkıtın ködderen ulu olon kotühülgetin oloktoğun bastın olon kohutum öre babança. Haydak kurduk etigini, olon kabahın salayar toyukkun, siteren kotoron tolaror gör kördöbün.
kelen ıllatılır diyen ıgılı yer bulayadı atın siten kelen olun kolatular diyen aymahı yer arat muara kotun derin joğutun bol koyun kördük kütüne kanluanı balık yüzke bite boğalığı onu bayattı batbağanı gına batarı anyağın. Сәтті үйт маңанаттақ туйгун бұқатырдар тоғыз үйеға тосқылабы дойтуларғар. Oğunyor bu depidinen uğdun bul kuyan körüyakkı. Eski üye deri öğüllübet ehü bolun. Oğuğun üye tukarı tukka hıybat dur bolun. Mayat tıbat bağana bolun. Bu oңор but iya doydu butugar kamsır karamay vesköktün. Olmuk bolun. Kos kokol cuk tağ boğuyar süyöktek.
жаман тыллақ, уран қайсаға олығыруқтун. Уран қайсаға олығыруқтун. Сәтті үйт маңанаттақ тойкун бұқатырдар, 9 үйеға тұс кулабы дойтуларығар, ағыз нуарал жын удағаттар үйәхәттен түстілер. Сәтті үйт маңанаттақ тойкун бұқатырдар, 9 үйеға тұс кулабы дойтуларығар, ағыз нуарал жын удағаттар үйәхәттен түстілер.
Ağız kallan ay kallağır çıhıttara ağız nuaral cın udağattar alkan silam bar bıtken arası yabay kal tört on kotun jaktır tuvaktadın sağa ulu dalak döydülargar kabıllar kaba ortotugar köp tedey köp sülgün kömüs uyatıgar köğün ködür pus dörön yüesken sıppın. Köpküğey uyatıgar ağız kırılak marılır ürüm ta sımıdı üsmun toqolu burda ürüm kömüs sımıdı töle anyan keviste öğretir bu albatı koyu töröbüt küçük sımıda delbe ıstanna. Kallan uala, ol kırılır, sar bu katır tura düşte da oyun tura giren tıkılın tılıttan siyette atır tayağı ayağıttan siyette bur kılı munluttan siyette. Soğuru beğediyek ketten tımlı tağı sıtı talaktığın kurtuk sütü tığıl sırılatçı tığılırda kırığı karakta karalan oksan oğur but katırı kartları tuppuk kurtuk kartas tıgas ikkidegi etin ıraktağ soğuru beğemegelgen kıyla ırı ıllı toyuk tuya tıl ete sılcı bıda. Hatına kelen otup tövürük sılga bol kullan Öreyün erken vuruyum onu
tutan turan sağın tuol butöce on tukağın tutuğun örede kadın üte surağın mor sir boyuna den tasir talı taden ögeyer künanın küsteğeden o tutsul bosqan söpöt oroyunan onyor oroy turağı sattık oğluna bodur diyen bu Allah'ım. Ana bıllığı tuanlık doğru bulukta diyen oroyunun onyor oroy durağı sat bul diyen bir kulunu ana büde ağısıl buallı bigi eyke bu köndestek suları ağallı bıt mebomanı tut Oroyunan onyor oroy turağa satsılgım. Sette günlük sirinen tayır sinye bula siyerginen neley bitinen. Otut günlük sirinen oksullar ot burkan kuturugun üst sirinen kürüllen. Öre tangları kotogostonan öre süren koruya tör.
Oğuna batır, karalcıktan köpüt kara kurtuyak ular kurtu kaptaskına tühep baran kara buru ta sığırın üttügar kambaçı olara tühet. Jolloq ulu doydu tugar, ilgelek iyesiriger, ayannata turttam. Subuya patas kuo
kihi öngürges uğum kıtatta ubağas inirim koyunlu bu yehebeğe ütüye bu hatırdar yüz güller diller Batçan adılı öngöymeri gındılar Hatun eciyem minkinlerge beyan barar gatiydim Süz kihi sügrüyen ubat sübetine sübeler Baram bihi gihibit sörü söpke etteğe diyen elin arka diyeki ergiye körün turda burdu onyur bulguncar burda da kılıya onyur kırdalıgar kılıyda bılırın ıtınağar budan orduk bol budun bilinde anar elitinen ses tutunna anar elitinen öttük battanna ce ol turdağına güden erili bu katır bihi gihibit katılla onyur katınar katılla onyan kirem barda
көттен туран чөмдік қалан үрдігер өскәбет сәттәді кел маған ұстарығын үтан көй оруп тұттары дембін көрді Tedegil mağan ustar ehi xamaqtat boldun. Ehi bar bolыңы diyerine ciyeçiriye diyer keskileter elinne. Baragay je bahalık tanar malahına elle. Sattaq oloxuna botur. Yürüyde götüde ürden turtdağına ırgılaq səhənnə qıtıp qohanı haqtaq ıngırılaq ıtçattar ıllıq kurduk ılınan tuyuq kurduk tuttunan kiren kelliler. Sattaq oloxuna botur. Qalonnoq doğru toğuz bulas uhunnaq mur. Soqqısı huaqtaq namana kolun. An doydunu arçılan alqız bahın törütten. Ağa bahın salayan ölböt ütü örögöydünün uruy tuzkudu guydanan. Uran qaytörde bualan atıran arbanan olur puttara evite ühü. İster kulgaqtara, sərkən səhənnitlərə, sitimdən sitersen, doğuz olun qottan tağan, oroyunan on yur, oroy turağız attaq, olaxuna batır den, uratı olun konu ayan tahardıgıt. Bu bele künge arısı allar anya koçotugar, ayıllan taqsıvıt ayıbıt bu qatıra, öngör ottaq, mastaq, ön bordaq ölökme serin otun, jonun sergetin ağı suya aqsabaqqa, toğuz üyeğe toqtabaqqa, arana çılıtırdın. Oruy! Oruy! Oruy!
Для церемонии водружения Ытык-Дога приглашается глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Аннях ытык маны қачатын түлкілік түлбеті хүлгетігер, ытык туғаны туруру анняр, өрігөйтіқ түгеммет үнне. Настал торжественный час водружения на праздничном Тюгюльге величественной долины Аннях, символа Исеха Олонхо, Ытык-Дога. Обалас тоқыру ордук санатар улахан сололон. Бар жоңғыр баттанар күнігер барағай бағана бол. Сон нороккар солбон уйыр күнігер сон дурда бол. Славься на всю область мудрым руководителем, всем на зависть. Будь опорой крепкой своему люду, когда ему будет трудно. Будь защитой прочной своему народу, когда ему придется туго. Олонқо үхігін үтік дуағата аннелына. Уруй! Ытык-Дога, символ Исеха Олонхо, водружен. Уруй! 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 Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Айылды биске Эвенкиль Тагелгын. Добрый день, дорогие друзья. Өлөхмә херен отун ытык маны жона хергете. Рахтан чугастан кәлбет ытыкта булла хылжыттар. Күнді доғыттар. Бука барагытын саман хайын кәлән. Өлөхмә хергер ухунлук күтүллі бүт. Олың қабыты хыға. Бұяң ардаған хеппетінен, кәлбетінен итеті істінді қағарделейбін көңіллән. Бастатан туран ис сүрәқпеттен, барыбыт атыттан
хахайрын улықтақтырын аттырыттан, өлі өкмелерге, бұғыға тәребі чоңғы әрге бараларығар, ис сүрақ біттен мақтал бұтын тердебет. Улахан ұрқаттары көрсі біттерінігін, кейінлер бартын қаяннар, бүгін бәрттәқі ұғылынна, хағаланна. Бұлыр-бұлырғаттан өлі өкме әрігер, әлбәқ, омук, доғырдығын, әйләқті күлелән, үләні өрі тұтан, күн бүгін өлі өкме әрі, сақа әрі, баласқанна хайдытығар бігетірек болар. Беге олың қобытығыға, беге түмсүйлі ақпетін, хам олы ақпытын көддірір. Беге бай культура бұтынан кең тұттар бұтын. Иннекі баран ер жулурда ақпытын, андойдуға баратығар білдеребіт, көрдіребіт ақпытынан. Дорогие друзья, я искренне поздравляю вас с замечательным праздником, с Исехом Олонхо, который ступил сегодня на священную землю Алекмы. Хотел бы искренне поблагодарить всех устроителей Исеха, жителей Алекминского района, которые, несмотря на все трудности, несмотря на пандемию, смогли организовать и сегодня проводят этот замечательный праздник. Уже без малого 4 века земля Алекмы сплачивает представителей самых разных народов – эвенкийского, якутского, русского и многих-многих других, которые все эти века в дружбе, в согласии работают во благо своей земли, своей республики и нашей великой России. Я искренне рад, что сегодня здесь, на этом Тюсюльге, присутствуют гости из многих районов, из многих стран, которые приехали сюда посмотреть на этот замечательный праздник. Алекминский улус сегодня – это район активного промышленного производства, развития сельского хозяйства, возрождения лесной промышленности, пушного производства. Это край высокой культуры, высокого качества образования. Я искренне уверен в том, что сегодняшний Исех Олонхо еще больше сплотит жителей Алекминского улуса и поведет их вперед к новым достижениям. Я искренне желаю всем якутянам в этот замечательный праздник, в день Исеха Олонхо, счастья, добра и, конечно же, главное, здоровья. Будьте счастливы! Барджоном, сахабы сирен улықтақтыра, бұқа барығытын, оның қобытығыға, бұқа барабытығар бүйінге тілібет алғыстыл тейден, байылы толығы, жолы хоргуну, кытанақ дұробияны. Оның қобытығығар, сахабы терігер, ұлу Россияға, ұруй! Уруй! Айқал! Уруй! Айқал! 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 Слово предоставляется первому заместителю председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, председателю Национального организационного комитета по подготовке и проведению второго десятилетия Олонхо при главе Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу Жиркову. Ayıldı bizke evenkil tegeldin. Ötük mani ölükhme cana sergete egini örkütülak örgüydü olan kahıga kırcağı ölükhme herger sağlamlıtından istinlik ağır delibin. Дорогие жители древней земли Алекмы, вот и долгожданный
СЭХ пришел на эту землю. Сегодня на Алекме идет дождь. Мы народ с испокон веков, не избалованный природой. Лучшим помыслом нашего народа издревле было изобилие, плодородие. Для наших предков, народов кочевых, это было предвестником лучшей благополучной жизни. Өлөхмәгәр бүген кәлән алгыс күрдік түйән аспыт, илгелә хардақ, мен санаяқ бар, бұйыр күйтілі бүт, өлөхмә селгер отуғар, өңірік көястар, сатылабыттарын, үрдік айылар, өйден, әбетер бағахәт күңінтен алата бейге, тойық сұттар бұт манна кәлән, үрдік қаллантан, үтекірді хүлерін сағалабыт, үтік манытылларын істен, бүгін үлгелі қардақ, бейгі өк бұтын, өліқіме селгер індікетін дағаны ұйғы бұяң бар болдың ден. Бұд ойдуға індікетін дағаны кәскіл, сайды, бола тұрдың ден, алқыз күрдік кәлбіте, бұ бейге бүгінгі күн бүтін, бейге өк бұтын, бейбіт түң бұлыр көбікелер бітін күтті, бейбіт үйелер келче кәлбіті көстер бітін күтті, бірге сетімнер. Уважаемые жители Алекмы, высокие гости, все, кто сегодня присутствует на этой прекрасной, легендарной долине Аньях Кочето. Алекминский улус – это древняя родина эвенкийского народа. Это родина якутского народа. Это родина русского народа. Это родина многих народов, которые облюбовали, полюбили навеки вечные эту землю, облагораживают его и делают его лучше своим трудом, своим отношением. Это родина великих Тоюксутов и кузнецов. Это родина великих поэтов, писателей и сказителей. Это родина выдающихся тружеников. Это родина людей, которые любят, гордятся и желают самого лучшего процветания своей родной земле. Да пусть будет так. Бүгін өліқіме серігер отуғар үғақ күні. Бүгін бігек бұқывары самай маңы таңыспытын таңынан үйерен көтен өліқіме серігер мұхынны бұд. Бұл олонқа үйген сүрін исқоғаны сүрдәқ сұдырғы. Бүгін күнге бігеге ал ототтон кәңсік тахарын ол бігеге бұробыт үрді қалланырға үрін аран тақсан атын қанлық тағаны бұруға бұл құспаққа чобы бігені бәйбік кенеден үрді қайылар бұтығар тиен кенелер бейеқа бәйелерін алғыстарын ұйтан ол алғыстарынан бігеге салайтаран индікөттігер олар бұтығар оланна ананар бұғық. Төхінен бігі бүгін өрәбіт көтөбіт, төхінен бүгін бігі бұробыт үрдікті құнарар, төхінен кені сыты хамара топсар, отчынан кені өссірді күйәліндел қаллаңы таққан, үрдік айылар кәңәрилерін күшігілатан, ол жан үйәттен алларан қойын көрін бараннар, бұл бейлерін оғылыра, аллара Аньях Кочетугар үйері көтәхіллаларын көрін кенілерге, ұйгыны бұяңы үгітан саналары көнерен бие қалғыстылың төхеректәқтір. Онан де бүгін харсын төхек алларынан мұқавары әйләқ, илләқ, жоллақ, соргулақ, үшігей кәмнері тұскулан, оланқа үйген өліқіме сірігер олақсы тоқайын. Уважаемые жители Алекмы, гости, сложный мир всегда
нуждается в простых объяснениях. Сегодня здесь у нас идет дождь. Это для кочевых народов, это дождь благополучия, это дождь плодородия, это предвестник богатой, лучшей жизни. И сегодня наши помыслы, они сроднились с пожеланием небес, и это благое знамение. Да здравствует народ Якутии, да здравствует наша великая Родина. Сахавыт сиригер, сахаденугар сергетигер, саханоротугар, букаварабытыгар, уйкулаг эгекка, урой айкал болдун, айкал мичил болдун, жоллах соргулах болун, үшөйдүк олорун төреторгогут төлкөленнүн, итер сүйөгүт итчиленнин, эгеннигит анабыт курдук алгыстах, кескиллах эре болдун, олонка ыгар, уруй айкал болдун. Уруй айкал болдун. Уруй айкал болдун. Айкал мичил болдун. Слово предоставляется главе муниципального района Алекминский район Николаю Николаевичу Харбину. Табыллах ылжыттар, Өлөкмө районун ытык маны олоқтақтыры, Сахабыт сиригер, Саман сайын кәлбетінен, Саха кехитігер, Сүрігер бұйырығар чугас тык туппут, Айылғалын алтыған, Әтінен қанынан чапчир, Кутун сүрін ырастыр, Ытык маны күннерек кәлбеттерінен, Олақына сиригер, Олонқо ұғығынан итидік істіңнік ағарделебін, Уважаемые жители республики и дорогие гости, сегодня Алекминская земля, прекрасная долина Аньях, рада приветствовать вас, уважаемые участники и гости национального праздника Исэх Аланхо. От всей души поздравляю вас с этим священным праздником, который посвящен сохранению и популяризации культурного наследия эпического искусства Аланхо. На Исэхе Аланхо мы всей нашей многонациональной республикой обращаемся к небесным божествам Аи и просим благословения себя и своих близких. Пусть этот священный праздник единства зарядит энергией, придаст бодрости и оптимизма для исполнения всех намеченных целей. Желаю всем счастья, благополучия, силы духа и бодрости. Также от жителей Алекминского района и от себя лично выражаю благодарность руководству и правительству республики за такую возможность и поддержку в организации такого памятного мероприятия, который играет важную роль в сохранении культурных традиций и духовного воспитания. Еще раз всех с праздником! Үрін тудақ үғағанан! Çekeyder, eder çegen eretler, kındı kıdalık kırgıttar, duolan doksun ualattar, ililerten ılsıhan, tarbaktartan tardıhan, toңолоқтон tutuhan, akımaltan annihan, gün ergirin batıhan, kölü heli ergiyen, ünkü tılın ütükten yüere tüheren, Joljuha kamsanan tenge birge üktenen, tülbe kölge holon nağ tühülgeni törütten, Saha jonun ügehinen ayı aymaq serinen, ahu haydır onyunu, ola xona seriger, olon qabıt ühegar, oroyuttan tutuğun, ehe haydır onyunu, eŋeritten ılığın. А ну-ка, приятели, добрые мужи, удальцы, прекрасные девы, стерхи, могучие парни, возьмитесь за руки, сплетите пальцы, беритесь под локти по ходу солнца, кружитесь в хороводе.
çakider çakider bugün ölür günlerge ölür günlerge ayıl kabıt baraksın kabıt baraksın anan mine nağal büyüt mine nağal büyüt bu yanlardaki helerin Dardaki helerin arı bağlanca barın bağlanca barın anyağa be hatunum hatunum atan bir yerde kurduk da atan bir yerde kurduk da uğran kaymağlara uğran kaymağlara uygu buyan günlerge uygu buyan günlerge unan bir bedüdüele unan bir bedüdüele saman sayın baraksın saman sayın baraksın salallı bir tatıgar salallı bir tatıgar ililerden högerden 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 yeteleli de ılsan yeteleli de sultan uğran kaydır sakalar uğran kaydır sakalar uğruydu ağında attar uğruydu ağında attar ağıydaktım nibet ağıydaktım nibet arak sıvıtın atıgar arak sıvıtın atıgar tağıydaktım tağıydaktım duvara talanca barın duvara talanca barın saksın ılır günlerge saksın ılır günlerge sarda kalak bollunca kalak bollunca ayın ılır günlerge ılır günlerge dara kaydak bollunca dara kaydak bollunca kara kalir kanlarge kara kalir kanlarge kakkalahanca hujan kakkalahanca hujan abigabi donyutan abigabi donyutan öydün sananca kelen öydün sananca kelen çayın ara uçattar çayın ara uçattar kara kaskil tuğgar kara kaskil tuğgar kara kalir kualahnan kara kalir kualahnan kapsati hen maryağa kapsati hen maryağa uygu buyan tuğgar uygu buyan tuğgar uğran kaymağlara uğran kaymağlara kattır kataniyağa kattır kataniyağa daydır dayan maryağa maryağa uygu buyan tuğgar uygu buyan tuğgar uğan berbeta huakar uğan berbeta huakar ustalara uhatar ustalara uhatar hagada hakar hagada hakar hagada hakar hagada hakar Huruy tuska Aykal Mişil Aykal Mişil Evet, berani. Say da